ama sapinin tu ni ko phat phadam nai mo sau ha chunung pathian thangwa na kan pi masa in chale hechalai mo na hong ki khom hole YouTube ichi channel anangai lu an ve hozo si keima evangelist thanglin sei ministry secretary in pakai minin na bon saven ka ngai lut naw la ka za naw salam kan pi ve tu ni khwa hi hichi ministry hung ki phu do dan ho itabanga ailo le iti apana hong ki phuna epiji hong ki phun ham ti ho he mi pi tam pin ne he nom deu ta sanamin hichi in he the na deu le de sana zalen tu ni kwa hichi innovet deu hintin hichi haulim na ei nei pi devin pathian hachanu hichi ministry founder evangelist nu chin kholamin a ministry in phu do dan te ho haulim na nei pi devin tuin haulim na phat mang dingin ama phat pathian phat thei bu chang pumin ana pita bute. Thank you. Na bon savin sun pha ama san ta bang phat pha ipeu pathian thang wat nam han lang ke ma testimony hin ministry chung chan mun tam pin kana seitan aza zo he ong tam pim tan tin hi zong le GMFDI YouTube channel mangcha in anaki sei hanai point hichen tu ni na velin lam kai te ho dei sa na zala testimony role chi ministry ki phudan te ho sei do thea comes in pathian ka thang vein hita bang program hin go ho chong ki pa thu kan sein ke min chu chin khulam a hin hetawen tu hin Susanpur Tuibong district headquarter to kimat es khumun noma lahin ministry office mana akumin pathian lungsin in chapa khat la chanu khat le tu pa khat kanai ta in nei puzong adam na lain chile ministry hi tun in ichang hilovin to khompi tam pi loi la pai te ho tha na zal le to khompi tam pi ho zal ministry ki chi jing le office mana ki tang khom jing e ti chu masapina ki pa tha se ne le ki phon na kan nei hi in din ka ki pa in tu ni hin mi tam pin ministry chung chang le ai lo le ipiam ti test mi ngai no ma thodo tam pi hi au min phone hi le WhatsApp FB ai lo le messenger la tam pi question bot adim se nin ami chang chen ka hil chi zo pu en hi ministry chung chang hi ti hin ke zong ka pin da na hi ana fal than ana hi lo ham mo pai jal chi lo ham lam ana thim lo ana ham thei lo ti tham ka dei banga thoni ki sei thei lo hin kana ping kha en pathian lung sin in khunung a hi wangin ka hung li zo nungin pathian in nu pha pa phal hagaw mi na pe in kanuna ka pa zalin taw na ta tho in da tol mun lin ta ana thung lovin in muna he ka le ho he ana gui ho ana novin chachun ka hung ham thei he cha phat som han ni hi wanga chu ti bukim lo hi a ha dan le ham mo paw mo a ha dan le ti bukim lo hi a ha dan chu na satan ka feel man iloi pai to ikini la ikina ikipun jong le ai mani thim thu ki sei thei bani sei do ka la min eti chu a hi jengin heti ho chen pi ham mo pai jala ta cho ngong jong ke lo ka ti da na ki ha mai ji atam don inu isanin mini ham ho na thojin kana puna ji kalung thimatin kana gyalin chapang cha kai wanga cho ka hung lit tieng le ka hung ham theya thu ka hin sei theya ka dei bangta ka hung ham thei tieng le thu dang sei pong ka ting pathian thu hi ham zo sile pau zo sin hin sei nge ti pathian ko ma kana ki go na kha kana ki ti na kha nei chukil le kalin na pathian na tong the ne ko ya alo le ke ma chang ka kia nga ding the e na ko ya hi le le si chunga ka kho sa ding pin le ka bui pi ding pin cha dang hilo mi chual bai na kong chat mo ho tu na mi ni ma gyal lo ho min noi nung pi na koi ho mina mu si na min loi le pai phata ki wa pi nom lo mina ki da mina thei da insan hanga jong im wanga min ti kim lo si ki da na khat ning si na khat mu si na khat na nei te ni bai zo ki sei da ai cho ho zo si hi pathian min lung se ning ka ting vaing ka ting ping ka ting chen ping ka ting amo la pathian na ka to amo ko ma kam ding ka hat ding ti hi
kana ki gyal ha na le ai lo le kana thanup na pin ta khat chwa hi ai hin la ka hung lit tan pathian long se nin nunga hin khong ke mangin 1994 la pachun pathian na zong ka hin tong pan tan sa pangsa kana hi wangin ala chi ministry hi bolgang chala ai lo le chi ministry phugang chalin cha hi thei point ta salanga zong mi mola ki hin thagaw la ma zong pi hing lo ki hin a he le chi chu minister ga phu na dinga chu ga pat do na dinga chu sumla pai zong angayin chi na thip na zong angayin ke lung gelin chen za mangai ta he lung neu na lin ta kana ne ya ba ka thanu wa ga chu kana bol thei lo hi hi zong la pathin in pha e pin e puin kum som ni wal hi chi ministry ti bukim lo ministry bol ding hi kana vision kana bal de na kana pu na ne ministry dang dang azong pathian na kana tongin ministry dang dang azong kana ken vorin chile muntina kana tongin pathian lo pi na dingin Gujarat Delhi UP Chandigarh muntina zong pathian lung sen pathian na kana tong kana kimangin ai wangin kalung hi acham kim zo boy 2012 in Manipur ka hung lial hunin kaung thuna hin hichi ministry hamtin kana holin ka hol ta gom chun GFI kiti Gospel for India kiti kolla vai ho kilai khomna chun councilor in kum thum kana umin hicha chun ka to wangin kalung hi adam pon Mr. Lagaw mang Hindu ho chu inya pana chung ki boi pi hin a hoyin pathian lu sin pathian ho sa lu la pathian baptai sang jong ikinga ECA church mang chan baptai so jong kana bolun pathian jong kol ho Hindu ho kana ho sa ai wang chung chung kalunga kim pon kin ka tal ge la ka tu pin chu pathian in hagaw ki bang tana pi ai wanga ata sa aloi la pai phatlo ho chu kalung sibe ase amo chu koi man hu ing na thuya nang ta salam he zona koi man ko kham le ya gyal la hen tu nam ho jong he dong leo chun ke mam ting le mi boi sa mi su boi sa etini zaw sa poveti he amo kam ta khaza atam pe ne he ji chun amo ka puna be san i ti le he chi ministry ki bol gan mi chol bai hon hu hing na nein alu le pathin na chu lung na chi mi na mo lan ka tong dem ti hi ka ne gyal ji na he alu le ke man mi hi na nei lo gen the chaga ta sa jong ABC hello mi mol thagaw na ma jong mi pha chan phalo mi noi nung ka hi ka ki he ne ka ki pan do zo pon ka ki pan ngam pon ka ki phalamin a tong om mai le zui nge ka tin Manipur sung se 2012 13 14 kum thum sungin ka ki hon pi hon he din kama ka chal pang vun hon san hi hiti ka ne hi lo hin ka vun ho hi tho khat ko do zo ke hen gari ne wani sa go la da bo na ka tho chi Manipur sung chu kana chu na ti bu kim lo kana ho la hi tu na ho lai mana am zo sing hi chilai mana chu na ki hol do hi ai le ti bu kim lo ministry bol mam tin kana holin lam kai lien ga min pha the kapu Dr. Tilun Kim Amazon via no makakovin hepu hitaba ministry hi nei wang ti in kana dong na hile anaki gyal nan anaki bol do zo lo hi ministry ai chi wanga ngap cha lo pian a ha pi na hi nangol thimja na bolai bo ve iti in 80 khovin ei dai ka ki pa ai la chi zo win lai muna pu Dr. Holngam anaki ko kinin he pu chi hon ministry in ei wam KBC sungatin kana dong na hile hap ta khanam khat aki bolin aki ngaro atai zo chi ei poi bol ngamam pon ha sa e ke jing in zo ami chol bai kha chokam muting le ipi ham pathin ngai ma lovin ka ki da so hi de pon ipi ham an ne num lo na holung yal na san zo ka nei thein hi chu mi tam pi na zo ding la bol chi ei poi ti hi aman ana sei ke ka ki pa en aki gyal ha mo le awal thim nei lo le bol pon na ti ti so man zo chi ma dai lo so ei bol khum ke ai le he thein i si pu Reverend Zang Khulam Dongal Executive Director ahi lain ama aki ho pi kinin ECA sunga ministry umam alre pinane gelam he patin kana ki howun aman jong lalam
ministry dang ho mai lu la za chum chwa bai nan ai wangin hi chi hi ga mo bol thei thilin ka gyal pon ha sa ka san ka gyal le lai wanga ka bol do lo he ti cha sei kin ai wangna man jong na satan ti bukim lo apo na dan ho tho na sen ka ki pa hitia chu to na ding mission lin cha ke cc ke bc ecs sunga he chiti bukim lo ministry board am ta lo wa he le chi hi pakain ke mi mol pin ma hello pin anoi nung pin hol a za dinga mi noi nung pin ei ko hi le bol ta nge tin kin jong anoi nung pin mi noi nung pin ka ki gyalin he chi ke pol dinga phata hi tin ka gyalin chila ki tu pin so ti bukim lo zo sin hu hing na ne ya pin tha na ne ya le si da aloi apai phat hi zong le thaga anei pa van gama van wa ki khial ding pa hi he sa thanu sa ki pa sa pin tha sa ding ti tup le doi na ji ministry hi 2014 na cho kana phu do a inaugurate kana bole he cha inaugurate hung bol pi program hung han do pi so to a ka hin se pu Zang Khulam Dongal Executive Director is Aman Hichi Ministry inaugurate hung bol pi hin itin zong hai mil tapong ka ting kyon zong ma chung zong ki pathu kan se tu ni na ma zal zong mi tam pi lung se ne le ke thopi ne la pan pi na zong ka chaw vin ka ki pa ve ala chiti bukim lo ministry chu mi hing tam bin gyal dan za chum nei zong le amuzam ke le amuchil chap chu pathi ne hin ani na hobung lam kai tam pi le office na to hon a het de kitil khong na le aphai avayati sanga ei la achu ipidanga chu ka bol ham ipi bol na ding ham tia agel ha tam zo hin tu ni chanin ministry hung ki bol 2014 apat tu ni chanin koi macha hobunga ala koi macha mi mala chi ser kha nei so bi vin ne ding ka nei te po betin khot ka do khanai pon pathin ka thang wa ai wang tu ni chana ka ne ka do no chu koi ji hameti le pathinin ulanaw phatam pi hobung phatam pi so pi phatam pi pi vin kyon ka thum povin ni adon ka wa povin ka hol povin khut ka do povin pathinin na hin ho pia alo la in mu hovin hobung hita ta nu te hita ta mi mal hita ta an chang tha loi a lu hung tha loi thing la go yung tha pi loyo me hung tha pi loyo chang kha chang ni hung tha pi loi hitian na ho zo se mi pi ho zo si za la wang tu ni chana ka ne man o hin pathin ka thang ve he ji chu pa kai ei sponsor lo ei sap la yo ti nai ja chu ami mal mong monga he chi ministry a ding in ke ha sin chi ke za khan hung pang ya ti hi tu ni chan am nai pon pathin ka le thang ve a hum kha zo la most welcome hin ten he chi chu ministry tu ni chana he ta hung ki chi itup le idai hin tun za ki tup thupi ben chu kum sin kem ni ve khat ve ki bolin he cha hin ke ma na zaw sa na ping tha sa horinga chi revival hi in ahung zaw khanai lo hodinga chu pin tha na hi in he ti hin program ke gong jingin chele to khom pi evangelist thanglen sei evangelist lelem chele pastor jang sei pastor khailam he ti hin chele executive meeting zaw se general member bonin ministry member ho zo si tha na zal le pan na zal hin tu chani kem zonga ke bol jingin a ki sil ha jingin hetin pathin na to ke cholwin tu ni chan ministry ichi jing ve ami chol bai se hitalovin tu ni in na zo tu idim se no mi som ni le mi segi lang yu mo hi adam mo ai lo la thilha sanga na yang bol ai lo le anna a gicha a ina imuthelo ai lo le za chung chuma boy hiza te tan ive ko tha ke neven pathin ka thang vai ati bu gim lo zo mena ki cha se na phase nai ta iwa he na ngol ho agama gam ka ya ngol ho abui ho na sani vai kolwa zan khuwa wa imulowa zan hapta kharap tani ke zama imulowa pha zo uma hita lungna chim se na tu na pathin na ke to hisikala hi pathin na to be di thei talovin ka yalin cham kim na wang am pon hi zong le ka ki pa in to khom pi ho zo si chong ki pa tho ka se pathin loi pha to khom pi phalam kai pha e pi ho hai mil the hi pon thing phung so ga ne ki he ti pathin thu ai wanga min mai me ta ho cha sot poin athan mai me ta ho zo sot poin
ai pakai je sulaya len laya azui ho chu sum ka mudam ta zui ho chang ha ki mun te ta zui ho amai liang khanong ile mun khabe ki cho sa han ta zui ho ama hin thil bol thi hin kan sumi te boina ne ya le ki sudam sa han ta zui loi chi chom chomina zui vin ahung zo povin lam ka boi gam ta tu ni hon wang lo zong nei povin ipi ka mudam tiang i ve povin mi chol bai chaga nu nei lo pa nei lo hi na bana chaga hi na bana mi chol bai hi kitta amon pathina mua pin tha ding ta i boi pi wa thila sanga na tha ding kon ho ai la su mang de ho i boi pi wa i hu da o chun pa ka ji ne ho zo khali ni kwai de povin van hoi mo zo i pi povin bule me pi mo i pi de povin he cha jang ke je su mo cho je so na boi pi ti hi ki che tan kam tunin ka kipa na pinin kin pathin ka he zile kin pathin ka nei zile ke ka phat zile ke ka hoi zia pathin nei he nei poin ka kipa na pin hi kin pathin ka he zen ka kipa pon jesun ke ma ei he na pathin ni ho ei he jeven hallelujah pathin ka thang wat ne he chi pathin hi adi ta pa ama nei he lo la tu na ki lai thi ta diu ama nei he lo la tu na na hi za tam lo ding ama nei he lo le mi hi za te thila na tha ding ama ding hoi hing ta lo ding he tun jong youtube ma so the sang ni sang thun video mi nai wa nga ki mo so lo hin an ko tian so loi loi wo ta an no cha cha hong ki so ai ji chu hi cha tu na dam ho ami na thi san lo ho na thi san lo ho cha thei ta lo wa lung a thi sa ta ba hong ki pulun ho hi ko ha mi dam sa u chu kele evangelist pun kadam sa hi pun pakai jin ei he ji wa amen amman nadam sa wa aman ei dam sa wa aman ei bol sa jin pathin ka thang wa zanin ki pu na dum ta khat gol hang khat ki taw sa na hungin mun khana ka ki taw sa le taw na mang nu hi evangelist in khulam ko ma chia dam sa ho ang ki pat ki pha le ke ko ma hung jivin atin he de no nei taw pin atila taw na ka mandinga hi le gaw thu phung khat chapang khat chom lo la ka taw thei pui hi chun na taw pi phung atin in swal do atin ai la he ta banga chu tunia pathin na to al la pathin ki ti chu ei man inu dan da na chu ei pin chu ei pi pon hi chu sen ta izo zo sei na khangai ta pui na tu na dam sovan na he de wen itin na damam kenin tha khat ka ne ya pawan khat ka ne ya ke chu talan khat ka chana mi sudam thei ka hi vision taudam ka hiana damai poi tu na dam sa chu koi ham tu na hu hin na na nei sa chu koi ham tu na ki pa do sa chu koi ham hingjing pathin ne bo pathin tha na zale pathin zala dama ha na tu na ki pa even pathin ka thang va ne he che example la kan la he ta banga chu tu na he mi tam pin talan hoile thil pha chang nom bol thua ama pem khana gi giala taudam thim pu thim gau thil bol the ya gi giala zanin zo interview lam kai pin na ti wa lam ka tok na ti wa interview hong bolin ai le ta sa chung dunga aga me le le ngan hong liang do ho ai lo le helai dung ta aga honu la ku wa chang ho le pi pem hung do ho anu na ima cham lo hui pi na ge la man ti la ka ha chang hung tha tanin na pathin chu indu dan na izo zo wa za ama ham lo ke ya ta sa chunga thil ki la do ring ki ti chu zo la a chung nung pi ne iwan chi pi po ni pam po vin ka pun he jeng ai le tin yam lai khari ga me la le ngan a tamatam hung ki khoro ri ki ti mong chu he ji chu hiti ta banga ki ma hiti ta banga ki zan khila hung wa lu ngan ne ji ka pun na ji in pathin chu ho tian thu ta la ga wai ho wa pathin thil bol thei na chu ikivot pi theu hin hi zong le hiti be se a zola na la na I to na lam wa tu na thil pha hoi khat hin pan do am zong le anu am chan tho di lo tam ji za a pha pa hi nam pin ki chi pi thei ta lo he a ti pa ki moro thei ta lo he imang po ki se ya kamangin nei no wa hi chi ka mun na thi ri ta mi ki hem ti ho ba a je vision nei ka hi ke pathin nei pi e da pathin min japan po po la di ai po na
dunia hi I wani zui le ta san le ita ui chi piu hi I pi ham de pathin chu ho ten thu ta le thagawa ho ding bol thum lo ala ke chi ke ti da di lo hi he as tu nin ministry ke bol chung chang le taw na ki man chung chang e ma test mani ta bangai za aso kan ko ma hi hi choi lai mana ministry mana ki chi pi point kwal khanin sang khalan choivin kwal khanin fatuan choivin kwal khanin tokanan choivin ai cha chu taw na man de ati atoka chu tai thama pakai chi toka chiang pa hin he kha mo hindam san ti di ngam do chu e le ki hap lo din chu toka nei pa chu pathian ko hi he so ke he sa tu palaya adam mo khana meta he sa tu nga ma ta ni taw la hing se nai ta avon hama sang khala ma khimuam khanin chaya ai chu pakai ko man het nam ta do ata do ding ki thobong chu zo he chu a fato po ve na ma he azuye me alim ka vele ga vi ni sei pe to chu zo he chu lai mana a ki chi pi poi tiang chu mi pi het da kan sei do ai chele tu nai ho ni chi pi pe no ita san pi ham I ho hi lungmul ta bang ima cha ki hi poi zero la chung nung pen pathian a sei no ma to sa nom ho e he sa nom ho a phun do nom ho pakai nangin na lo pin ring in phungin tia ita sanwa pakai nei za na bang le pakai na phun nom ti lo chu e mani chama I bol theu e poi ti hi hoi tan kan sei do nomi chula tu na chi ministry hi ti pukim lo ministry hi mi tam pin hi heaven ade in mi chol bai ho he ike to pio na koi mana hoite tan avengam pon chang som man phana pi wa ke kaudal puja bol na ta banga ho ki chabe sa ki thaina ta bang ki thaina ta banga chang som ma pio le ki chai a chang som pia cha ma cha phat the jo se ain kwat le se na chang da ki ya rong mi mi a mo la ga hi ti hu hi ngam dam a khu na kyang ta lo hi le adam sunga ko na wa dam ki ya jong hi lo ham ti pa vision le bal de ni ki nei so ke le ti hi ka no me Heaven tu ni in mitchol bai tam pi pan pi ding ngai chan omin ki pam ta ji gam sungan jiu lang jong ha nin abang in cycle ting gol gari mit be ipi pham he amujivin ala jingle akipa he na jingle akipa naw cha ki chai ki jita tu na ta sansa te ni boi pi de pe no la ki boi pi pen ka dei sa pen chu ton sot gama tibu kim lo hitalo ding a ham thelo hu ham ta ding a chi thelo hu chi thei ta ding amulo jo an mu ta ding ton sot gami nei pau hi chi kin na thu hi sei pia mu sa ki pa sa ding ti pa he tu na GMFDI ministry la ke tup la ke dai pen chu hi chi chwa hi chile ta sa jo aman ke to theya aman na ke to thei ta lo za chu ei nia ti bu ki min iwa adi ti ne an lam ho mina chu khot do ti bu kim lo kam pi an chang ni so pi vo ti bu kim lo ka va e he sum ni pi da amo mina chu khot do de pui Christian ngan ki lo ham ka ti suna kum zakhat pathian ki hota ti bu kim lo nu ne lo pa ne lo hi za ki ko ya an muwa hung pan pi ho cha di hen aga ki thum tho ho cha di ta poi mi tam pi nei do chu sen pi na ne avam ti he do tho pi pi ne ala ti bu kim lo ha mi na ti da na sum da ne san na bol lo mi ba sum na ho le ba chang na thum lom ta e dong zong mi ne amuan pi cha thieng he na ki thum tho cha thieng lo ha ka ti tu na amua he a hin bol ho cha pathian za som za jan phung vu an la ka ki pa en amin cha ka pha ding lei pan pi ho jong atam ta en fen sing jong ka nei povin angol ho chi na ki hen ho a thai do le kadal pha ka vin bazar langal hung ro ajive ai lo le mia boi thi mangol thi mo ki dal pha lo in ki tu zo ta lo I mu chang khat chang ni ki ne khop lo ai pha nen pathianin so pite lung thim ko na thuan sein adin molnom ke cc church akonin hobung ten hung vilovin dangka sang som ngai na pivin to len tian jang hung vilovin ton hai jang te hin chule lang ching a hin hoi lang langa khoi jang na amin chu ka bai ha zo te panatamin songil te hin kin te hin ti hin ulan naw khosa kholang ta pin chule mi mala loi la pai phone ki thu pi zal chun tunin ka fen sing ge jong ka ki ge zo tan pathin ka thang van amo za la hin ta hi ge na ki ge tu pha na hin mi dala ke wal jap tan mi hola ke wal jap tan ta alum na dia to na di wa hi boi ki hi hin hi chin na di ga jong pathinin mi tam pin pi tho tho din ka ki ne min
varanda powa kilumin thong lai in ko na ki gi na kilumin itole to lula lu ki manena ki gi pathin na muso ke na ye tu ni in he on lung neu lovin kan govin ke pa ta ne tin ka khusa jing ovin ka ki pa mai la ma jong pathin a ban in gon pi diu ka ke na Christian gama kiumen Christian ngan changla ke chiang hazin ka ol mo pon ke jong he chen tu ni in tibukim lo mi chol by in nei teo iwa teo GMFDI ministry ki ti ke a hipon India gampum pia ta sancha zo sile he phajo si dinga I ministry heti ka sei do no men helai muna chaga gan the ne lo chalo ai lo le aku na keum talo amit so ani acha ke hol thelo ki wa ho hi ke cha se e pon na nga zo mai ave ho cha wang pha ve lo ho cha wang sie bo lang khana ki li sa ma ma hin ke wa mina hung ha vil ti ngol ka le o cha nen chana le du ka mujin ko chaji chong le achang ni le gan the ha sat na ke to in dal tam le bui me niam ni ki vet to ai ni niam ni chin yo le pathina ke thang wa thei ta abang ni la ula na win sa la nga tam pian polu ni wa bu na ni niam in akinu in chong le pathin thang wa am ji pathin ei pui dan na lu ai ta tu na to khom pi te to si ministry sunga na ki tong heti ka sei do no min chele ministry ke loi khom za chum le ma khong la ma loi la pai ho hin chele phai la nga cycle la nga ar la bengal la silonga patna sanin heti hin za chum min ministry ke loi khom ho bung ai lo loi la phai pha tam pi lung sit na le phathe na ka chano chiki le film actor Pauline Komahin now pa chung ki pa thu ka sen amani hung vil zo wa pat na hin mi tam pin in het hauvin mi tam pin visit na hung bolin mi tam pi lung se na ka changovin chula ko na let ho kip le Assam Rifle 27 na mijal pa amit len let hong sa ha len let ho kip let na hin na len ham amon zo hung vilovin heti hin mun tina loi la pai pha ulanau pha amin ka pha zo zai lo atamin khachin ki sew ne ki sei zo zai pontin heti hin ngai lun na zalin tu ni chane na ho zo si zalin an la tui kan namanun chule adi sana tu la ya Pauline ko min hung vil zo wa pana tu ni chana ei ki thu pi jingo ziri bam langa kaninu khat hin chule sipai khat so pi sei zalar kitin ama hin apha sen chule David na hin amo hin intelligence official mang boy hin amo hin kalungdan se la ka bahar ding kan ni adi kan nei lo ni le sumin tho ni wane ke to zin hetien di gola lenin ke tho piwin tu la hin in vev ne le ka hing zo hu no vin ami malin jong sei zo ta pung ka tin ka ki pa in ei pan bilai ke tho pi ho zo se tu na pa kai mina kan phun do hin nunga cha pang janga hin thot loi sang khat hin thot loi sang ni hin thot loi zan ni hin thot loi ti hin ka ha sat pe do la ka ka wa sum hiang ding loi la pai bang zangan han ole me cho na kham bang sa ga ti hin mi jong silung sit na ka changovin sei zo pong ka te pathin na bon chan phat thei bu an tiang kan sei do no me tunin GMFDI ministry na ki ngai cha pin tun zo mai lama December la hi kem ka nei te ongain kem mi bol di wa hin hi cha i ti la ga wi za nam khan ma na ma hu hingam dam te ke tuk thu pi pi na hin hiya sukum sia kem hitat lawa bola hagaw mana mitchol bai ho hu hingam ding ti thuk thupi pen le ingai sa pen hin chani se extra taw na ngai cha hu ho zo dam na pathen lo pin ta ke le jing na ding in taw na ngai cha hin chile ke ma ka hin ka to khom pi ho ka hivin mi hing cham kim lo hing lo kin hap lo ke hin ke wa zo se ding rong taw na ka hin ngai cha in heti so ministry chung chang le pathen ei pui dan chom cha pathen lo pin da kan se hi chen chu hen lang se khil se wa ngai da motin ka ki pa e pathen pathen bo ta